kalian juga kedua kajongi kinong hikai ki lapas ya ka emten ni don ki katu kan ni ki mat ki bangi yo bang ko ban pa pre joki ni ko por te kita ki mat ki bangin siyo ban pa ni ko por na sloban ai ti hai we ni ki parat khat jogi tai badap jet te nak leng jung ki papas ki emten Kami kau siapa tadi nak nak teng jung di badap jit kala barak cip badap jit te nak leng jung ni ya ki jing sombo i ka sarkar hakaba kala chimkya ya kani ka kam hakaba dei ban thung permanent no iki no hikai hakaba kala pun no ni ka exam emten kabulong ka exam namanta ban yu ya ki no hikai ki ba laban thung permanent ki school ki government ba kher maya kani ka kam ban thung permanent ki no hikai kani ka iki ka bala sa teng te kum ta ni kerpa ka sarkaru ba kadani ka tagajing thumu ban thung permanent ki no hikai te ba kanan yai ne ba ta kanong rem mar kani ka jing thumu boro kani ka iki ba ka sarkar keadaan kejing thumu na do show panoya kani ka exam emten ru paling kitu ya ka sarkaru ba kanan yai ne akan ekonom rem bahkan yang ini akan ekonomi bahkan penyai hangkloy no akan ikam ban thung permanent ki no ikai te kalen jungiru berkabaa kelomba neklen jungi ko ban tupai kata ka itu ya sarkar bahkan penyai hangkloy akan ikam nomor bahkan ka jing thung ikin no ikai kala yakin no ikai ba permanent apa ki school bakher ka dan pasti jungi kade ke ka ba school ki de kiladan kam yakin no ikai ki ba pura kenapa kan mundan kanono kajing ko hakat kom terekam jeki ni iskol bo per kalau kajing mentoy nak mentajong kihi kalau mentajong ke state megala jingi baru kawai kata kalau ka jing pa jingi nak kasarkar te hak be de ber ki lami ka tu kan ni ki ko ki bol ba am ka state jungi ka ki na ha ya ki no hikai mo ki bolong wal qualified ka jing shisha ka tu bentar ki no hikai pa wal qualified ki labon ha ka state ka jungi but hak ni ka exam ka bat ni la dat ada macam system ka be exam Meghalaya teachers eligibility test keba ka sarkar Meghalaya kala penuh ya kini exam te ki bagun hi ki pelapas ya kini exam ki dan ki khambun ki pelapas kini exam dengan tepat ka sarkar na paling jom kitu ki pelapas ya kini exam bahkan sa scam ya ki dah ka bakala bande kinu ki rukom bantum bande bande kinu ki procedure andre kebangi kuat balong kebangi kuat ban kapal ya sarkar kalau ba ya kitu ki no hikai ki bala eligible bat ki bala pas ki emtet ki pat ki sarkar makan tu dina kitu nomor bahkan kumbang itu menginta kasarkar ya kan kajing peloy ni ka enter exam kalau nomor ba kasarkaru ka ko banyak ka pun ki kendon jong ka NCTE norms hakaba kajing tu ina kairu kan ya ka pun ki kendon bela mo ka NCTE tikom tani kerpan kasarkaru kuma kalau nong kajing tu na pun banikom bahkan ya ini ba ka tu bahkan kendan din na kai kajing tu ka bah ka jong ka Angkai kamu penolong ini bagi naik ke dalam press conference. Satu film dan jingsanya ada sarkar bahkan haba kalak depan kondak ke dalam exam emten. Kadai ni keduti jauh sarkar berhubung dengan dinong ikai bapas. Kai kamu penolong ini bandau ke dalam sarkar. Kebab penolong ini bangin mi sekmat kolong bagi ko ban kumpai kata kajing kersyaan ke sarkar halo kai kajing tu jong ka maka sarkar kadang kajing tu ba kanya bet sakang ya kan kam ban thung permanent kinai kai tena kalian jengiru ni ko abang kata kajing songo kai di sarkar bakal asyik ya katakan lengkor ke bakya bahkan le helor kania bahkan karena perkabha kan helor kani ke baro panyai kata kajing songo hi ya ka sarkar baka dan kata kajing tumu bahkan kan dia kai na kai bakal ada kata kajing tumu katakan kalau kajing songo ru na kalian jengi bakal declare kalau ikan di result emtet ru kata ikan Dilano kan thum Kadang ke bapisham ke baduna kali ke Agani kakam. kemudian kata kajing na kakum kajing ijengi naka yang jok naka bani imin tahi bakal sarkaru kalau perlu lagi ketika special session apa kalau ada kan kajing discuss sepakat ni kam ke baru bahkan pendek no ikan kam hak por kaba ka bakal lahi bar pendek sarkar karena kalian jengi ni dan kata belum bagi ni ay kata kajing songo ini sarkar ni yang hak kadang nama tak kajing bahajong kasti di berkawin Tapi kelambat patai syai ini kayak ke penolong ini. ayo gitu ada ban syakmat ban pau ya kajing kuat kajing ki kajing tumu kajing ki ka be de bakin bantu kuna rais no ya katu ka pos kajing ki kumban syong no ki contractual teachers de kene kajing ni jong ni syakmat kalau nidan kajing sier haka be de bakali ka kam ndai ni nyimdan jing nyim ko ban ka tho yano ndai kene ka daw ba no ni bagi syakmat ka kajing sier nomor ni along ki balong eligible de lada kiwe pat kiba kan pas ke emtat ada kiyo bandung ban panyo
regularize lagi ban tinyo ay kali ka government post kapag sir pan ini ba kapan benyaw hiro ini. Dan data yang kini kalau orang mengatakannya, tadi yang baru kita ada BPM dan segala kalau orang bawa isu